watching, I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching, I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching, I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching, I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching, I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching, I'm mesmerized by the eyes. This program is proudly sponsored by Super Herbal Mixture and supported by Dubai. Yay, Mrs. Nkawoni, mesen to kwan pa asa me san kwotena ba bibiem ti sese ne am kwotena Germany 1.5 year ne pa biem dia ka ha Dubai ha ena nka me ba betena ba no kwasem ne se adwuma asese mi be ye den na meja ho akwotena obi manso biem me kwa ayere so 2 weeks 3 weeks na maba nyankopon onkoso enhira na wonim say experiences in life odie yati esimu no yati esimu ya di rewura baby ya ya de hihye baby ya bi esanse abrabom ekukuhwe ase de obia wo bi ayese kwa ubi po ayese atwea mountains ofro na osane enunti obi ba be share de na wo awofo se wani da aso asano na wonya gidi ewurade mu enase akase enko enfama aboafo a one esomasen da ene da nyina Jeffers mixture hepatitis B no malaria no typhoid no menstrual pain no ananso mpo se yare ahoro eka ho nyina ebetu nase ama nakọ ene Ghana yeten Ghana yehye uti yo ya na ye mahyew uti se wo ye mububom a na wo ye mahyew enti entena se ema yare no enjewo emboso tutu amerikai na kwaje wodie Jeffers mixture obema waye mre ewo mpem eye Jeffers P capsules pa kona kwaje wodie oba no ebubu ani chiache edie pa na be ya se wodi oba no wo ho makwa kodi mu agro wo mpem awie na obe ye ntimi anka thank you ankyerɛw na kyese nani anso mepa kyɛw se wo pese nani so nti aka don hwere baako na se wakwa akọ memini bia mepa kyɛw wakwa akọfa na anamakwa akodi agro wo mpane mu a memini bi eno saa no wo senso nyina no wo se Jeffers mixture pa sanso ena papa go furniture enkonwa papa afia ahodi wom efe ehote in fact eye super delivery baby ekonyina you see free delivery wo de Nayas bomidin the boy fashion jewelry wono so wo Accra Mokola ana Accra krom ho de me ba cho enye the boy fashion jewelry a eye jewelry baby afi Chelsea makeover ena me bedru Dubai ha sei me pa cho watwitwi manim e de amami eti se wo free Ghana na ba nka se makeup artist bi eni ha me pa cho papa e wa ha sa na ntare e hyemi de ene me mpaboa yi ene me tiri hwi nyina me kyerem ama ho fama ni nyina de eye me nua me sweet sister mam se wa dan madi madi aba oba so no ano ho fe na nani bi me dofo ma me ntwa me ho amenje aboafo enkrato no emra sesia na me batia eni na more levels. Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century me say actress and then you ma who do pee keka ho and na medwuma dinti ma po me den ho hia me papa na se ban ma po me den ho dia eno ane Jeffers mixture bonje Jeffers mixture nti mitimi gina pabo atenten so chese Jeffers mama your best enye ma penfo oba o ma akwala no fo ana akwala onyanya emfie dumienu FDA ahwehwe saa edwadie nkrato yi mu agye atum se eye Jeffers mixture pa. Ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? Angel Cola.
For your graduation enjoyment, Angel Cola. beach hangout, Angel Cola. for all your refreshing moments. Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Atadre eneya sedenne pedofo sebanu ufie nkonya papa paadi a mitrema furniture papa paadi a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wom etitrufu wagana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chiatum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edemam papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Ebusia for me mamo akwa babiem e de mobile experiences in life jumedia wani go so e wo Angel TV yen samri ene se me daso Dubai die se experiences ndie chia na ye gie na ye share na chese ye di bitu ye hofo na kai se experiences in life no ho adesua wom chese enkranhye wom arechichiri wom areho so de ebi wom na eni just so kakrebi yenkwe ye ni mi sweetheart enkodi nkom my sweetheart hi ahon fedua mami 5 Dubai ha mo chia sen sorry acha munni style bia mo di chia pacha da ese mi hwehwe bi diba me next trip no ene na gboza me ba cho net say pacha na me ado ye fro say pacha your friend me better but e dia de donald ni me ye £1 ekwia £1 pacha ai edin a Dubai ha say obi adi nimu e ye £1 pacha ai na che say Dubai ha de we superstar ampa mete ye bibedu ha na twetwe maso CBB sami se na yes na interview ya wo ba be ye de say £1 de one fra na ma na me share na brabo mo experience na je say one man ka you wow mami na free him fa pacha me free mampon Asante Mampon na me free. Asante Mampon. Ba Kolma Francho ne yawo metete me means na Mampon da. Oh okay, wow. Kolma Francho ne yawo metete me wona me nyine ye. Na me kwat na akra kakra. Okay. Na mzako back to Kumasi Kolma Francho me na mde ba Dubai. Free Kumasi na betina akra na asan ko ye ampa cause Kumasi no ye ne mefu. Ye didi ye. It in fact so ba na experience no. Uni akukudra Accra obesa akọ o ma me no papa te ase pacho ai wow mo ye okay mo ye nuanom dodo se pacho ye 5 una ye penny na mto second una ye second born pacho wow mami uko school himfa pacho me educated person okay yeah me jai school form 2 and na me kokra na me nyine me ho nko because me sha say a pace cantem oh okay yeah like 8-10 years no na me ton no ma me baba ma me okay ti 8-10 years no na ma ton ne ma be na ma ton slippers chile e okwan ho eti me kwa no no do jeti akwan ya akwan ho okay me kwa no na to fin ana kalipa na bibia aba e de agu aditire so da ma me na me de nam cast no ho okay ton ya enti e na me ye enti no me ye na me de to me school ho no ma esi me ye na me se da bi ye ko ska be pesika so why don't say minja school na minko pesca freko na minja school ni conform to JHS to na minja ye wow na school no ko himfa na me ko no purity e wa francho eti form 2 ana uja school ana wo be ye den
me jai form 2 no na me sa epe me magro pan ye first na me university so ba kra na me hye me ma no ma na me bobo ni ade e fit me kra bem no ti no me na fofo na me no omo esis na ye di agro no bitu no omo kwetna na omo chate sa chatting ya omo ne mro fudi nkomo social media even no ti no me too many now for ekwetna ye okay na me sha say me share the normal you know because one friend be don't ma me interested in it no or you see me pictures the chat no aka chem se me be call nya dey e ma no me won si onya sika no wa bra me akoto phone da ma me se me nje akoto se da ma me se me nje okay yeah. na che se meka se menuanom na mo ne abrofo no chat no Fråud for as ona na ye your course mom odi wanim e mom ye ya course ma abrofo no okay yenkwe It's no me ye no omototo ma me ntumi na me se da bi ade obo yisu me picture enya botira na nya sa wo mbebo me enya Fråud e game boys yeah consider me hunu nam tas na me dwona me say omo yisu oba eye me picture na omo yisu na omo ni di komo say eye odo ni ade dent metimi aye dent na me ankasa maintenance na menye adwuma ne for me ame ho yeah tino me ye say me ankasa me sha say me ye me de na nyanya nkrofa na me na omo di nkomo wankasa wo sha say ukope client ni bi na say omo de ye game boys also de ye game girl okay see me took Accra okay tell me kwa kwatna Accra because more na nkofo na no asha na me nya nkofo bebe na mo use me de ye adwuma bebe na omo diska kese ba na bebe na wa Accra so no me took kwatna Accra say me de me ho ko she adwuma ne mo ye na me ko shia ya friend say mama no hu no yeah because mama no hu madam for ba ko enkodi me ko diska dro yeah it's no me maintenance ye me etwa so for some time boys ne ba menchen a omutimi ne me ko percentage say okay me nipa na me de ne ba abia ya adwuma na obeye ko keke into no 60-40 me fa 40 na fa 60 me nipa so a na o ma fa 60 no o ma fa 40 na ma fa 60 no so me beje nkrofo di first na me ji nipa di pa ye na me pen na for some too much okay na me pen na for some too much na me ma me kasa se me nja na for some na me fi why say me chiri ba me ensa na me sister ketwa no ho fe na namfo de na me pen na for some bebe na ma me tu me for sana me nti no me kofa boy be dan for the adwuma bra me e ma me so no o de adwuma bra ma me nkwa wo nchen wo fi okay o na obeba me nchen say ye hotel so na kwa kwaje akwa kwahye wo no mkopem say adwuma ne be wi na ya che obi akọ ne baby no abante no bai ntemi na oba me nchen na ye adwuma oba me nchen na ye adwuma oya o say membesa na ofie eti no ebi a me ne ye adwuma na minnim baby ote eti say ode skadwane ana say ode nipa ni biko a bede na mahu na chi asema kan so make sense asema o kan make sense bebe na so okay da ko meba be hye bebe oya dey ote so no mbesen call dance my club Faces Night Club na me Taifa Bokina to no meba besan fa La Paz na akọ efie na me call club no na club on point ba na mani ekum na me ka sempe say me best in coffee to me fa taxi na me ko no so ka chem so to La Paz so he told me say me to my baba besan entertainment no me ba na me fena me say mbesa ko Taifa o so to La Paz into no ma yen hia na fa taxi ni ma yen ko na chem ba bia wo ye dey no na tax na fa menye den ensan fa men kofi no so okay so no obesha me no mo ye nipa me ni na omo baaye o so wo ye ni nua do ka no ho ni nua na obesha no say abrante sport wo no mo no amachi dede mo ye program wo no nti why not say yen kwot na say na min kan say yen toto nsa bi ne nye den yen no mo ye wi a no wafa ka for mama ye dey akofie because nye nice so me hu no abla me kwasana so okay so no on my tax na me dey buy na ma ye kosi sport no wono mo na oto be me ni makọ enom
and I told more to lay no much to Thomas and yet nasi. And that time no, na me smoky. Yeah, that time no na usmoky. Yeah. To the school na went me anko enwi na we form 2 no. Udo de beye ebedi Game Boy sechi. Yeah. And echi wa beye Game Girl. And I be smoky. Yeah, na me smoky. And I be di me magro. Yeah. And then nam for sem. Okay. So na me smoky to no on so no obi a aban me pen do onim de me pen de wompe. And no you know say obi ton smoky ni bi wo ekire honom. Ba me ni area mo honom. No say obi ton smoky ni bi wo ekire honom ntino why not say yenko nanka onto bi ma me yewia na me de ekofi na me so okay to me sorry no no ni nua ni nyina efa abante sports ekire honom no. Okay. Ntino me ne me no ene na danfo no te ne nua wose ne nua nti efa ekire honom ene ekopi like bush. Okay. Bush honom na eye school like school minim say go so ye adwuma e wo honom na destiny bi no esi so to no ye copy on say do ton ade no ne papa school ni ba ne papa ne ma wenam sa kwara ne so bonto ne papa ne ma ne mba bonto to no ko ho no ayede akwaje ade na banti me ntwen no e wo honom na msi okay martin to no na adwo no omo ono no tutine ye ekoye tunu me to na me fat dex ni bi na me teso me simita so na ne nua na ode ne bae no me to na me peja me tia like me ma for twa me ho ahia so aton mi o so I me tell you me ma for twa me ho ahia na do jam bachi no edi fene se ekura adua adua no de ba wa wonka agi mara we sem na kanisa na asem a wo kan mi ntwawa no physical and as spiritual. Physical, so mama me de me ho akotu me ankasa me de me akotu physical so na makotu so do jambe chinu kura jana do jambe nim ni kura sekan koto a na ba ko kura brantan na ba ko de no won kura hye tuno brantan na ye de sekan kese na mo di twa de no okay etuno like me su e hono me hu me nim say bi o mo ya amro be so mba beje me ho no ma na mka cha mo me we ska mo account mo say de mo bia me phones nyina me de be ma mo dem pe bia me be de be ma mo ma menye de me nko but when I notice said there be enye ekro no mba be bo ne say do jamachi na okra dwa no e preset am ko on fa dwa ne mbo me obeso on fa dwa ne nye de on fa dwa ne mbo na time ko ani mu betete so saa time no na me hu say me ni nyankopon tem na asaka ida say mewu ana say de me nim de ebesi so no na me su so no man nkumi o fa me nko na de besi bia no me kan say me pa ma cho sa anye mi janum sa de on crash ne say ene ne fa ma ne nko asmo kan ni tun de no je che no kra dwa ne bufu say ye nya bi na say nya bi a wo se ne fa de na ne bubu efu say ono de na na wo de ne ma ne nyina ma awom oma mba so mba jimi bibia o omba so mo be ombe diwewu keke yes ombe fa me body ina ko nya sekro no ntuna mo baaye tuno oka say ne fa ma me nko no na mi sure say me call di dwa ne bebo me no ba ko so me sa no opia me si abontina as na me ko no oka che me say do no crash ne ka che me say tina manje obi anye de endi na mi nja ya pie na mi nja na amfo 17 no sa asem no ka che me ntino onom no me bedu fi ne to me so it's na hu ni say wo boy wo game boy now woni ne koye adwuma no wono yes ade yeah ona de me ona plan de me ko to sa de nim tina ma ne me besro nipa ye ba tino me tu kwan eba Dubai no me ba no mana me ye me tourist visa say me nya broni opese me mba no nchen okay na osime mbra o chate o browse broni white man na o decide say o beba no nchen na wo ye visa tourist visa osime mbra mba ye me nkrata wa ha say mbra no nchen okay tino me choose Dubai na oye o send him ska say me mbra okay ti me ye me tourist visa na ade no me na me frɛ obi me nim obi awa ha sei na me frɛ obi na o say okay obi mo obi abehia me wo airport nipa ne behia me airport Ghana ni o na o de me call ye o ka kyerɛ me say me hia Emirates ID na ampa so me bisa nko form wo no mo say ampa me hia Emirates ID okay it's me baji ni di sas no kan e dey no kre na me bisa say say that time 2002 yes na endu 7,000 dirham kra
Oka chem say 11,000 dirham. Okay. Emma me frɛ broni ne ka chem say scan ese. Okay. And o send this scan no e de maame. Okay. O send this scan de maame no. Me ne boy ne ko yi scan no. Na boy na wie scan no. Me daaye no no wa yi scan no every me botom. Ewia epie every fi onom ekɔ. Why na area sika no? Do be fa me fairport onom no. Wow. We scan no FP ko. Ade chinye no best space or de me call best space. Best space in so I say a student for match as ni bebregu bebi nipa be ye 10 egu dan ba ketekete ni mo no. Wow. Ade chinye no kwa na ni fie omo fle obi a na tutu obi abag mi ko scan mo odu. Me sa admi de ho abufo ko Ghana. No nim se me kwa akoye na baby. Etu no me ko na ofre me say wa hu nipa na office kan member. Okay. Na me say try fight bi na me sa baaye. Me baaye no be do airport on pick me call until come mama ya stranded and mama say deport me back. Wow. Na me ba na me dey the number no the chat bill because me ko do Ghana no me catch na me nim so na first can no me catch bro ni say obi afa me sika no so ko sabe send ne back die e dey ama me. Na me sa frɛ guy ni bi o catch ne say nipa no me na kasa mo so obe send this can back dey ama me. Tema ye ko yiska no ka say omo nyi man because me ye new person wo Dubai. It me ma papa ni confirm me ansa na me yiska no no. Meje ono no phone de frɛ papa no. Okay. Etu say when delete number no wa save number no so me ko do Ghana no. No wa frɛ papa ntama me ka chance papa so sabe send no wa de o de ma chat number of chat papa ne say ye me. Ama papa na sa send another money again another 11,000 ba say so na account so Ghana. Okay. Try 22. To me and the number safin am si Dennis nipa say e chat me na e chat me nipa no was me fa number man o ko do office akwaje nipa ni duties na ade to ehun nipa me bedu Dubai so na we nyanya ma me ama me fa me airport na me ye na mtim ba be odi me call best face so no mo na me the number ne che nkofo na o mo say number no ye Dennis ne best friend a number ne the best friend so no me fa ni ndi nkomo when he say gina so me ba gina ho so mama Ebusia for my nyina ha na ye ntwa ye ho enkomra sesia. Hello. Your friend is of Mami na Hayford. Me yen century Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Mapo me den ho hia me papa na se bad mapo me den ho dia. And one Jefax mixture. Bonje. Jefax mixture mitimi gina pabo atenten so. Just say Jefax mama your best mu ankasa. Me nia be ma. Ebema wo so wa ye be mama pa. Senti a meji Jefax mixture tumprɛ kopani say. Eduro no ho te ye de afa abefu nimde kwan so. Eni fidie won wosuom e na ye ne friendship kroje. Ye no nti ma ye resade. Enu wane Jefax mixture. Na momitie enye ma penfo oba a oma akwala no fo. Ana akwala onyanya emfie dumienu. FDA ahwehwɛ saa edwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ. Jefax mixture. Pa pa pa. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Atadre eneya sedenne pedofo sebanu ufie nkonya papa padi a mitrema furniture papa padi a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wo Etitrufo wo Ghana krobo ha ne abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger
Papa Go Furniture. Enkonya papa papi. Ebusuya for me sign so Emma mo akwa babiem e de mobile experiences in life dwumedia wani go so a o hwe e Angel TV and as ye kese confirm aboafo a won asoya sen nyina yensemri yento aso. Okay, so in all no uba Dubai no experiences ben and America say wa femo pa America say ure entimi mfida anade na obi dia ye wa beka say ure entimi mfida bobo no tofa maye ye brem. Me do bi da ye me anasa experiences a menya no Dubai ha me rent me fida ene say me am yonko Ghana ni edi ma bro sesem da so e ka kro mi ha se because enyo no anka me ni kro mi ha se. Okay. Me yonko Ghana ni na e fa me sika. Okay. Yeah, na nipa 90 man demand ye dey ebio na ma me ka kro mi ha se. Okay. Yeah. Oba Dubai how many years in 3 years ni. 3 years in. How many times in wako Ghana? Me ko Ghana ye. O maame eno papa wabusuafo wote ase. Pachan. Eti unu omu di nkomo bi echom de enti a o ma Ghana. Time bia me everyday bia me na omu di nkomo. Adwuma be na wo ye wo Dubai ha sei. Me into real estate. Real estate. Eni Oscar. Eni e hye wo ho. Mi wi ati bi ma me. Per 1000 dirhams bi e fa ma me fan check me how far. Eti wo you okay. Se wasitene bibia you okay. One be ma na te wa ha sei. Tabe. Iti die no bidia ye wa beka se ori intimi mfini yen wrap it up. Me never be aye mboni ba me mfa nhye me mu. Okay. Yeah, me nyo bia me da asem hye me mu. Okay. Enti no me who say life goes on. Okay. We have to experience things every day. So I say enti no me mfa be bia nhye mu enti no bia anya mboni bia e chen so. Okay. Oba Dubai wagina mu da. Nkofo adwuma na omoye no. Wagina bi da waye bi da enye ferie yeah ebia waye bi da batene wasesa wuye bi dabi wanye bi da wanye bi da dabi me baye no Chinese adwumata ma ye twe me di na mbeka ha se no na China fo e wo company omo e chaate wa ha se tinanu na mesade me ho e ko join me na by say into real estate in there wa wo dia wankasa wo dia wa wo dia wa license e wo krom ha na wa register wo krom ha there be says me now enya license here but say no me wo e fe say flat a me de e me mama any ade. Okay, so meka say experiences ben e na wanya hwe o camera nim experience a menya no akwantuo mu ne bibia ne say me hu ne say Dubai e good for business. Yeah, say o back room ha say ya so obenya enka fabra senka oba be ye business enye so oba be ye adwuma e dia ma company na se bibi so pesa wo nte wo mbo bla Dubai e good for business e be boa but so de koye se akoye company adwuma o de ma ho time say 2 years me ye adwuma ma company me bia ska me save no me de seti bibi e de ama me ho na wan kasa she obi bi ase eno na be boa what regret say wo ba Dubai and America wo be choose de enfa. First the day can be choose America but say me choose Dubai. Say me time bia ya me Canada say me ko America me kwa di holidays asaba Dubai. Yeah, because America so okwa onko say okwa koye business, okwa say okoye adwuma for hours ahead enye by Dubai there one kasa wo settle business now will make you sika. So Dubai and then na ma we ni discipline and security show camera na. Dubai is just to exploit. Okay. That's all I can say about it. Okay. Experience. And then experience and what? Security is so tight. And I will be able to say, be also so you save. Just get it. To bet me pay but any time be out pay be. Okay. Yeah. As I am sema will pay. And then mama some that they o mentality so. Okay. Yeah, me to be for so kokoye me masem because yale so ebu. Okay. Yale wo kro. Yes, Dubai HIV wa ha wa check out the okay. Yale wo ha bebe nkofo e wo yale bebe ntino. So wan hwe yi na wan koye me koye me masem da. Yeah. Okay, show camera nim na chi anipa TV na yenko. Me maami aga to opon. Eni me nuanom. Me cha obia. Okay. Yes, we da wase. What's your dinner they say? Queen Pounds. Queen Pounds. Yes, we da wase. See a two nsa frɛ wa obai. Nyankopon.
wonhira nyame nhya odin wate ebusuafo ahasei ena breno ebema kwan ne edi dwumadie no ye de asie nyankopon onkoso wonhira wonye okesie wo ma nkwatente Dubai bedamase nyame nhira mo se me baye mo je me few eso enase akesie enko enfama aboafo a dane da won esomasen papa go furniture any Angel Beverages any Jeffers mixture any obibia dasane ye besan eshia midia eye original Nayas Bakope Makram. Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century Messiah actress and then you ma who do pee keka ho and na medwuma dinti ma po me den ho hia me papa na se ban ma po me den ho dia eno ane Jefax mixture bonje Jefax mixture nti mitimi gina pabo atenten so chese Jefax mama your best mu akasa me nia be ma ebema wo so wa ye be mama pa senti ameji Jefax mixture tumpreko pani say eduro no ho te ye de afa abefu nimdie kwan so eni fidie won suom e na ye ne frenchem kroje ye no nti ma ye resade eno wane Jefax mixture na momitie enye ma pemfo oba a ma akwala nofo ana akwala onyanya emfie dumienu FDA ahwehwe saa adwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Jefax mixture pa pa pa. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Atadre eneya sedenne pedofo sebanu ufie nkonya papa padia mitrema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wom etitru fo wo Ghana kro ha ne abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture e konya papa papi